Autonomous Council pen ingdeng pharohini rat klike bracket thoma phong special budget session kangni Kepavir that 20 bedded hospital adim along puthot medical sub center amen kepachewang thu KBC pen kasa tum chelang si tomon herai pen ajok a hema sanung kana hok dona hem tu na tumaphan hema sanung ke ron pon Kardom nilimen merina hansepi non arjekha birtang ton pen Karbiang Long Autonomous Council ningkan troxy ke playing data pipini KAC special session ke pha amina sola jonga jakong council budget session ke cheng si chehar jakponsi phorki molong asim sap ki bipon Kidam tanga porahut council along tentative council budget session dolo seta halabang so along state sarkar atum ka matha pen kaselam tanga budget pinaga jok kidam tanga ni council aphan nanglo lok pen council session pha pen session along papas lok pen pang samriason la pen council along ajat hili dunlong le lardun long le pin pensi session abang pachun pon bomlo chethan dame Minaja kong chilong nang ji bupen kedamtang ASDC pen papa arni anta budget paper session arlo kangsek ningki pung ansatami dolo bonta nahokta lilia sonlo bonta pinier ni ason council mena sala jonga ja kong ka chilong pen council special budget session kang ni pon longki KAC CM Dr Tuliram Rong hangla pen Assam CM Dr Himanta Biswa Sarma tum kabor ipena jok pini session along EM MSC satum pen akiro sitami pipajirpong ASDC হাহনৰ আমূলত তেখেতসকলৰ বহুত দিনৰ সংগ্ৰাম কৰি আহিছে তাৰপিছত তেখেতসকলে MOU সাইন কৰিছে মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তৃতীয় তেখেতসকলে যে বাজেটত নিজৰ স্বতন্ত্ৰ অটনমি পাৱাৰ দিব লাগে বুলি তেখেতসকলে MOU এগ্ৰিমেণ্টত আছে মেমৰেণ্ডাম আছে তৃতীয়তে অসম চৰকাৰে মানা নাছিলে তাৰ কাৰণে পবিত্ৰ সদনত আমাৰ সেশন হাউসত ASDC সরকার আমূলত বাজেটটো ফালি দিয়া হৈছে এই বাজেটটো আমি একসেপ্ট নকৰে তথাপিও সেই টকাহে কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ পুঁজি ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট হিলছ এৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু লগতে হিলছ ডেভেলপমেন্ট কমিশনে বনাই ঠিক কৰি তেখেতসকলে পঠাই দিয়ে কোন প্ৰথমবাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলত এটা হিষ্ট্ৰী দিন আজি এটা ইতিহাস দিন অসম চৰকাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আংলং অটোনমি পাৱাৰটো আজি দিয়া হৈছে আৰু পোন প্ৰথমবাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পুঁজিৰ কাৰণে 580 লাখ টকা দিছে 500 crores 80 লাখ টকা দিয়া Nasi non eprang ke bang jelong madule MSC manseta ajad le selamji kimji dengji seta ili council atum salajong si budget deng ponlongpo annual grant in 8 matiti hekpen GIA transferred subject pen council inherent subject anta emina ining ke hangateng si budget deng long lola pen claim ponlongpo bangsa budget along MSC constituency development fund along ningkan isi along 1 crore 30 lakhs mate crore isi lakh thong kep anatangka pabat ponlo Lason si Karbi Anglong arlo SDB atuma phan an setame kai ke ka chudenga bainong Bharat Roxy pen surike thom an pabat ponthulo দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে শুনি ভাল পাব কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ বাজেটৰ পৰা আমি 700 টকা কৰি আমি চৰকাৰী কামবিলাকক আমি জমা দিম এবাৰ পৰা কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি চৰকাৰী কামবোৰ আছে প্ৰায় 800 কৈ অধিক 800 প্লাস তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি 3000 টকা তেওঁলোকৰ বাজেটত ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে এবাৰ SOP দিয়া হৈছে Lason si Karbi Anglong arlo kaddo kabe home pharo isira inkoira truck ADHOC mate ad hoc ME school headmaster tuma phanseta suri phora pharo plira plikebra phopen pabat ponsi suri kre hinira pharo isira phokeban pabat ponlo স্কুলত টোটাল আছে ME স্কুল আমাৰ 129 ME স্কুলৰ নন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এবাৰ বাজেট আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আগত হেডমাষ্টাৰে পায় আগতে 5445 পায় 5445 হেডমাষ্টাৰ
এবাৰ পৰা তেওঁলোকৰ পাব ডাবলকৈ বেছি হ'ব 12,150 পাব আৰু এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আগতে পাইছে 4,719 এবাৰ পৰা তেওঁলোকে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰে পাব 10,800 গ্ৰেড 4 আগতে তেওঁলোকৰ পাইছে 3,993 পাইছে এবাৰ পৰা তেওঁলোকৰ গ্ৰেড 4 কাৰণে 8,000 দিয়া হ'ব সেইটো স্কুলবিলাকে যিমান বহুত দিনৰ পৰাই অভাৱ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকে তেওঁলোকৰ অভাৱ টিচাৰ্ছবিলাক অভাৱ সেইটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে এবাৰ বাজেটত আমি খৰচ কৰিছোঁ Halapu Adhok Senior Secondary School Junior College Higher Secondary Headmaster Atuma Phansita Bainong Pabat Ponlo Lason Thakse Principal Vice Principal Subject Teacher Librarian Assistant Teacher Lepen Grade 4 Pen Chenglok Breakjam Macho Komar Atuma Phansita me Abainong Pabat Ponlo এবাৰ পৰা আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল নিজৰ বাজেটত যিটো অটোনমি পাৱাৰ দিয়াৰ লগে লগে আমি প্ৰিন্সিপালক 36,000 পাৰ মান আমি যিটো নেকি যে আমাৰ এজ পাৰ 2017-18 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট যিটো প্ৰভিন্সিয়েলাইজ এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট বিল যিটো আনিছে এছেম্বলি 2017-18 সেই নৰ্মছৰ মতে আমিও কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ আমি প্ৰিন্সিপাল কাৰণে যিমান কলেজ আছে তেওঁলোকৰ 36,000 পাৰ মান আৰু ভাইচ প্ৰিন্সিপাল কাৰণে 30,000 দিব আৰু এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ কাৰণে 27,000 দিব আৰু লাইব্ৰেৰিয়ানৰ কাৰণে 27,000 দিব ইউডিএ কাৰণে 12,400 দিব এলডিএ কাৰণে 10,600 দিব লাইব্ৰেৰিয়ানৰ কাৰণে 10,600 দিব আৰু গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে 10,000 টকা আমি পাৰ মান দিম এইটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ News Report Karbi Anglong Live Virvar ahawar along ke dwara datuma phan kangthur ponji aphan pura ke damtang ke Asia along ASDC ke chari pomahut virvar along 20 bedded hospital kimrang ponlo bonta ke Asia along Congress sarkar nang chari det penapi abangke kopi koson peloni 20 bedded hospital abangke pavir detlo Bangso 20 bedded hospital ahem pavir det penapi abangke virvar ahawar along abangke KAC ke chari ahin pen thangna ke chingthur asai mota avidetlo Bonta Mahamaya constituency along pen Lunsing Teron High Det pen apia banki Radaphan Kanghon Pontek la pen Jesimet Virvar Ahavara Radaphan ta isi paching thor ponang jipu matha ponsi Virvar Rong Thubonga Thoyalong isi Thetan Custom Service Hearing Center asai hem la pen Kepavir det 20 bedded hospital ason thot amatki un isitami isi medical sub center ahem amen pachewang thulo Kardon Karbi Anglong live kel angrap tum duan pinilitum Karbi Anglong live pen ladak pon mai na Karbi Anglong live pen nilitum virwara thoi mate rong thubong labang so ahawar sidulo labang so rong thubong along ladak local emisi mate em lunsing teron alangli pati pi ponsi alangli ke japon ateng si labang so construction of custom service hiring center labang so asai hem non kim kirang pon patang thailo labang ke rural development ahin bensi labang so scheme bangke nang pilo labang ke viva ara tumhan isi kopai ke me lapuson an aket he asai hem alang litum kelong athima labang so adimalong ni lipaklang poni labang so adimalong si aprang chugidam tang 1986 pen langdam lo pulote hala suhut ke ladak 20 bedded so se isi hospital sitame ladak establish ponlo ahem se ame kimrang ponlo tame hala sut kopia ajoine lo ne labang so aheman ke vir derlo mate labang so scheme non ke abi derlo sitame labang so adim polong puthot non BJP sarkar bangdet pen non dagbang ke sonason medical sub center pen jenglo lapuson construction of custom service hiring center sitame kimrang ponlo ase ladak arong ameka tum pen litum lamthi siar jupona pon wang na cameraman tangkan ni khala labang so ahema puthak labang so ahem ke dak ni litum virbar sorpan nangkang honpen tum BJP sarkar wan kicheng pen peneng aningkan pho kijut labang so ningkan lo lasi labang so jutja prang ni litum laso sai chutiki ahem thepo agriculture pen labang so ahem thepo ni tum phan panong si nang pig lo sining sam lo ni litum virbar thoyarat ta Bangso penajok virvar rong thubong arat pendanglok ke ongdong virvar arat atum KACEM Lunsing Teron aphan kachuru palipon News report Bikram Teron Karbi Anglong live
Chuki hola hawar along ke dam tang ni phai phor ni tomon herai ki klo pena jok pin nangana hem tu na tuma bangke hema sarnu henodunang elo bangso pena jok kaduk kawe arada tum non puanta methanga hem asarnu kachidip long le tum dolang Bangso jok Karbi Anglong Baptist Convention pen Church Auxiliary for Social Actions atum chilangsi pini kisung ki phora ra phan tin mate hema sarnung kirona sai dengpon pini bangso tin mate hema sarnung kiron lake dokhora sangtilangso rechomeli pangrom pet pen kaddo kabe don trokebra pho ahem tu na tuma phan bundle hini ni aki joy pen ronpon Bangso sai ke deng ahut KEBC Kongchun Bangbarim Reverend Davidson Ingti KEBC Office Assistant Wilson Hansei Kasa Long Field Officer David Kuju lapen Wellington Ingti atum chetong dun rinti Napuson kisung ahut ke rap kilong ke ningkang sam thepik Nason thot si nili balom ke damtang herai ke klo pen jok pen nang an kisung phodun lo monta ning ke me pen KEBC la pen kasa tum pen napuson ke rap ke pajir pon thega pota tin ke long dun don trokebra pho atum pen ke ro pajir don Karbi Anglong jasame choki hola ha waralong tomon herai ke klo hot kisung ki photo phan ke rap dun abarsai KEBC hin pen kachuning rialo nang ke pale ateng pen hilitum kasa hin pen un an pen kacharap chitoja phansi pini bangswa tin ron ponlo শিল বৰষুণ যিটো হ'লে তাতে প্ৰভাৱিত যিমান ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত যিটো নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ টিনা যিটো সেইটো লৈ আমাৰ ইয়াৰ কাৰ্বি আংলং বাপ্টিষ্ট কনভেনশ্যনে যিটো আমাক মানে আমাৰ ৰাজ্যৰ যিটো ক্ষতি হৈছে সেই ক্ষতিৰ কাৰণে যিটো সহায় বিচাৰিছিল সেইটো যোগেদি আমি যি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যি আমি প্ৰজেক্ট চলাই আছোঁ কাম কৰি আছোঁ মানুহৰ নিজৰ অধিকাৰৰ লৈ জীৱিকাৰ লৈ সেই জীৱিকাৰ লৈ মানুহক জাগৰূক কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমান সহায় পাৰোঁ কৰিবলৈ সেই Churches Auxiliary for Social Action কাছা বুলি তাৰে জৰিয়তে আমি মানে সহায় কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু আমিও যিবোৰ গ্ৰাণ্টছ পাওঁ সেই গ্ৰাণ্টছ দি মানে মানুহক মানে সহায় কৰিবলৈ Nili tum kachuning ria teng pen lam ithe war vesi lapuson nang kirap nang kachetu duna pot KEBC hin pen kasa phan kachuro pajirpon Karbi Anglong Baptist Convention la pen Church Auxiliary for Social Action kasa tu pen herege klo birta long si tong se kot pen ili tum singwai lo la pen sa vesi tabe la ke pove to pha tin se chebe da rabuna pusi i tum pathi asi non kerabji ke ni hang tik se tame tong se kot pen yok pen na tum ke amen kawe tum ta ko khai la la ke tum dia po ni khelo la pen la non asa ve kerab se tame ni tum ning pa sam dek the tame na ni tum ning je pa sam pu pu ning the nang le tum na ni ma le tum tin chini ni la pen pa chini ta Surat na chumne Baptist Mondale Hospital American इसमें KABC मतलब Karbi Anglong Baptist Convention मतलब first में हेके कासा हला तुम कदो को कुदुक से नी तुम फान ला तंग हिरे तुम दम होपन पॉट हिरे के क्लब पॉट ये तुम फान फोन की ठीक पजेर इसमें की Karbi Anglong Baptist Convention la pen per में कासा हला तुम इसमें हला तुम के रात दो वेला तुम Chuki hola pen Sanjit Crow Karbi Anglong Live Bharat anok bepo Sukdev Bhaksing lapen Rajguru atum Bharat angkang pialong British chari bom ahut bange thomanok bepo atum aphan apran karmudar ni mate Sahedi Devas Arani along Ningduk Chepaklang Dunsi Pini Dipu Gandhi Memorial Park along BJYM East Karbi Anglong atum pen Kepang Thirasai Kedeng Pon Bangso ajai mek adapor phai ke maloben pangcheng ponsi Dipu bus stand adung kedo Gandhi Memorial Park along Kapang Thirasai dengpon lo La sopi guitars romalong setame puthot Kapang Thirasai dengpon thulo Bangso along BJYM East Karbi Anglong mai phu G10 be pen pherang ke tumaphan nangke pachini duna tengke Shahidi Divas mate Bharat anok bepo bang ke thom Sukdev Bhaksing lapen
Rajguru atuma phan Bharat angkang tialong British atum kechari bomahud thereponi phai ingkor ke thom ani apran ended lo la solong ningduk chepaklang ponsi pini diphu Gandhi Park Memorial Amir Birialong lapen gita ashramalong setame ke pangkhira sai deng ponlo pusi ningje Nitum lah Maksudnya jumpa yang mocha Sapaya biang Korea long Nung Kunstong Patang Si Teman Terpacil Polo Ini pini ke Sapaya bijan Tu lapuson kali Pini ya son bang ke Si Ningduk Kecepak lang So arani ya son genwa Sema pini ke Sahidi Divas Sore nang itu Ketua Ita sini lo Pini bang ke Pini arani Lagi bangkit home Agat sing pendang lok, Rasguru pendang lok, Sukudep, alang itu man lah 1931 nani kan, alang itu man kasih tidak, British salah satu British asal kau dong, British government selang itu man, bang soal ni bang enggat, hokpet bang ke, sini pola arani. Halapu BJP achun bang Huliram lekthi pensitami Shahidi Divasarani along nokbe po tuma phan ka chikimo pon thega pon BJY matuma phan akiru pipajir pon Shahid Divas Asopachet Konvensi Dangli Bharatiya Janata Yuva Morcha District Committee pen kaya jiten di alang ligi Japon pen sak dipu ahithilong dan dipaglong sami tukang tira sai lahir deng kono lapen ke gita srom lo sami alang itu ukot labang so Shahid Divas paceton ponsi oraka tukang tira sai alang itu kecisi kondo nasilalo bang solong BJYM along claim bang phu bang phiatum lapen BJP along claim bang photum chetong dunsi bang so ke pang thira sai me sen pen pachun pon News report Karbiang Long Live Pini thereponi phai ingkora ke thomarni Karbiang Long along ke do block pli hawar ke hat block langsomi pi rongmong wela pen lumbajong block along asomi akolat ingpu ponlo Sonsi langsomi pi block penta wolong koma jia hitialong asomi akolat ingpu dunlo Asomi pulaki isi aprodaga brenamen Jesemet pen self help group a members atum amithangari pen ke soy ke red pen kasilam la pen ki pir ke thak ason pe ari pen pangcheng lok ke cho hormu abrenamen asomi pusi irlo Asomi pu akulat Karbiang Long along long plia block langsomi pi block rongmongwe block hawar ke hat block la pen lumbajong block along ta ECC do la long plia block along ta pini anisi vetsi principal secretary arideng pensi ingpu ponlo La sonsi langsomi pi block along ta cluster plido la cluster pli aparman wolong koma jia hitia longsi asomi pu akulat ingpu pilo la pen labang so block ar lokedo ana self help group a members atum amina ari pen kaselama hormu ke cho hormu la pen ki pir ke thak peri a hormu an cluster atum pangrum si labang so asomi akulat along nang thonsi packaging la pen branding a cyclem data pc jor thu popusi nang thandun Live program kita dah kira apa? Ini gila, ini tu nak tu pasang boda peglo asomi shop ini inaugurate ponon profile 3C itu. Asomi shop ke lah hello, asomi bugisi product brand amen. Laso product ke lagi seleb group member itu, lato berthang hari berkat Islam. Kisoi kira ason kita tiki ason, lapen kicu haru antar tangho lahai hari. Lahai hormuan, lato baju selam hormu ke itu brand selam tu lah asomi. Jadi lagi tu langsung di blok kalau cluster pilih ke thak tu, singasan cluster, langfer cluster, kulni cluster dan langun cluster. Cluster kira loh, tapi harum kira loh dah seleb tu setelah harum kira seleb tu untuk kata selam hormuan lagi cluster tu kita tu. Kalau kita nanti tangguh ko, tapi kita tu nak berasuap latok nombor ko, angkat yang ni tu mana branding, packaging, claim people. Wolong komaji pen Velson terang Karbiang Long Live Tang te pinya berta ke lapuan se kang tonik lo
Kardong.